Lomba Perahu Dayung dan Mesin digelar dalam Festival Danau Tempe, FDT tahun 2023. Dipusatkan di Gelora Wisata Desa, GWD, Nepo, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulsel, Rabu 23 Agustus 2023. Kegiatan ini diikuti puluhan tim dari berbagai daerah, seperti Sopeng, Bone dan Wajo itu sendiri. Lomba perahu dayung diikuti sebanyak 11 tim sedangkan perahu mesin sebanyak 20 tim. Antusias warga terlihat saat memadati pesisir Danau Tempe untuk menyaksikan lomba. Sorak-sorai tak henti-hentinya berkumandang dari mulut warga. Bahkan, turis asal Australia terpukau menyaksikan para peserta dengan semangat mendayung perahu. Orang-orang di sini sangat ramah. Dia selalu menyapa kami setiap berpapasan, ujar Kevin kepada Tribun Timur. Tidak hanya itu, ia mengaku baru pertama kali menyaksikan lomba perahu dayung yang begitu meriah. Saya baru pertama melihat lomba perahu tradisional seperti ini, kebetulan pertama kali juga ke Sulawesi, Sengkang, tuturnya. Di area finish kita nantikan masih dengan terus ayunan-ayunan, nampak mencolok ke depan di lintasan pertama. Apakah di lintasan 1, lintasan 2, 3, di 4 kita nantikan lintasan 1 berhasil finish ambil posisi pertama, cari kenalan kosong. Okay, sir, first time in Indonesia? No, we've been to Sumatra and Java before. Oh, about First time to Sulawesi. about Kabupaten Wajo? About Kabupaten Wajo, first time go here? Yeah, first time. First time to visit here? Yeah. Oh, First time to Sengkang. oh, first time to Yeah, first time to Sengkang. 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 Oh, Sengkang. First time Sulawesi. How about the people here? Very friendly. Everybody, hello, mister. Hello, mister. Very friendly. Everybody happy, smiling, and yeah, making us feel very welcome. Have you even seen the event before? Not this event, no. First time seeing everything. First time see. Yeah. But very, very good seeing all the decorated boats before and all the boats out now. Very, very good to see. One word about Festival Danau Tempe 2023. Yeah. Happy Festival 2023. Terima kasih. Terima kasih. What's your name, sir? Kevin. Kevin. And Chris. What about you? Chris. From Australia. We're from Australia. Dari Australia. Oh, dari Australia. Orang. Oke, thank you. Oh iya, Pak, berapa kali Meki ikut lomba dayung, Pak? Ya. 2 kali. Tahun lalu sama tahun ini, Pak ya? Tahun lalu dengan tahun ini. Oh. Pak, apa target juara tak, Pak? Juara 1. Oh iya. Berapa lama persiapan tak, Pak, sebelum mengikuti lomba ini, Pak? Oh iya.